Acha atu minong alam RSS lapu BJP awakar atau pan gunda tu la IPSL sia guru atau mitumpan la parti pan gunda tu acha gunda kuma kopilo ni tu pan aku beri la like comment la pen kopi ni YouTube along kopi ni talk show lo anta la RSS gunda guru batu gunda kolam ni beri deh hala Bikromansi lo jai kathar lo angtong ti kathar nangli dai nut ka buji bang gulu lasi nili tumapan buji pame nangi RSS ke nili tumalong amen dawe gunda puda bumuatar lo gunda po bangke ni tumpan ku weri de karbilo supi bi tungara pan gunda ku weri jong si gunda pulutan te kumane apansi ni tungka pathi kumane hansi ki tonji sita ni tungke gunda kali direct nang khanda lo dei EPSLC amu abang gua tu nang tum buji tu anutin nakit sunga phanta nitum dakar biai anglong akit he Dr. Tuliram Rohangsi keso delivery pendang lo apor bipor akotona pendang lo angto nakit sung dan nang rablo ahe mari helang kabe abang gua na ting rablo lapen halada alang kopine non flat lang thimpi ke ba deramu area proyonto penang lo hang ding prang penang lo ha kopine garoro kumpreng kopine ala tu namtar do penang lo angto ting sing ipi kadu kabe ting sing lo tilpar silpar kisungophan sangkera angton dongkor songkor ring and don tin piet kupila gunda pun itu hanai puge nang tu mison bak la corona akis sohut kupina kerap doloma jong si do pulote nang tum nang jopak nang tha dak bitu akis sung da tupik lang ke the ko lo ne muni la hem che do long le ko lo ne kiso gari accident abu ang kumanta tangka pidet komane delivery bhanda poisa pidet komane wo sangtar ke lang bhanda poisa pidet biya bhan pidet dake ni tum bitu lo ke gunda puna bueri de kiso kiune apot bipot nang kerap ke CM Tuliram Rohang hello lapen itu wokar bang hukatu ka bedo nitum ke RSS along ke na jongsi nitum marana tu la nitum ke klaim atum RSS along jongsi restar nitum amento plote nitum han direct na RSS no RSS along nitum nemento